27 vedesse oltre, due minuti casi di partita.
10 minuta. Prvi zadetak za ekipno Jesenice. Podava igrač številko 8, Želinic. Gol je dosegel igrač številko 24, Majda Crnković. Igrač Jesenic, številka 9,
I dalej staje jeszcze tylko 6 na pierwszym styczkę, drugi wypadek na zdrowie. Princesa Senzata di Podala stragaličnu výbor NMBS, razom porta igraličnu výbor 9, Mateusz Staszczyk, Wojewódzki igraličnu výbor 4, Michał Czarnkowicz.
ręce stadion, główny symbol wygrania przerywania symbolu symbolu Boży, podaje epizody główny wygrania przerywania symbolu symbolu.
Dominik Weisner zrealizował.
Ujko 21, Dražan Pop, igrač Ujko 23, David Stević, Gojko Srbel, igrač Ujko 40, Maj Crkić. Timeout doesn't Jugoslavia. Šesti štit igrač Četvrtice Jesenice, Gojko Srbel, igrač Ujko 21, Razan Pop.
podając prezydent graniczny 650 na pierwszym styczniu.
Federački institut Skopitaja igračko rukovodstvo 32 Spir igračko rukovodstvo N30 Drugo Iđa.
7:30 minuta se slavio, vole dosegli gradovski upravni 91. liča, kada je Aca prezident Pusta igrajući rukovodstvo 80 Kristijan Petrović, te igrajući na Ensensu, Thank you.